وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا Muhammad. Amma ba'du. Selamat malam kami aturkan pada kesempatan malam hari ini, tepatnya malam Sabtu tanggal 7 November tahun 2025. Kami susulkan majelis selawat Al-Musyarraf Serabul Pon dari kawasan Dusun Gunung Tengah, Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumedang, Madura. Di bawah suara langsung yang mulia Kiai Haji Muhammad Ali Wafa menghadiri kawasan Dusun Dandang Biring, Desa Kolpo, Kecamatan Batang, Kabupaten Sumedang. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di keluarga besar Bapak Waristo Adiloksono dan juga Nyonya Khalifatur Rasida, dan kami ucapkan salam taklim, salam hormat pula wabil khusus kepada Bapak Mas Romo, Ibu Malia, segenap keluarga besar. Ada Bapak Bukari, Ibu Siti Aminah. Selamat berjumpa bersama kami Majelis Salawat Al-Musyarraf. Salam hormat, salam taklim kami aturkan kepada Bapak Selamat dan juga Nyonya Khafifah, Bapak Edi dan juga Nyonya Masnia, Bapak Mahrudi, Ibu Mahwani. Kami ucapkan salam takdim, salam hormat kepada Bapak Selamat dan juga Nyonya Khofia, Bapak Haji Soleh dan Ibu Haja Masrifah, Bapak Nur Soleh, Nyai Erda dan juga Bapak Abdul, Nyonya Novi, Bapak Riyadi, Nyonya Yuli, Bapak Tulin dan juga Nyonya Maisaro, Bapak Sadik, Ibu Sidu, Bapak Agus dan Nyonya Farida, Bapak Ijang, Nyonya Tria. Dan kami ucapkan salam takdim, salam hormat dan selamat bergabung kepada seluruh tim grup Serang Muda yang diketuai oleh Bapak Zahrudin, Bapak Masrito, Bapak Mukhlis, Bapak Absari, Bapak Ramang Ridwan dan juga Bapak Rosyida, Bapak Khalis dan juga Bapak Tulin dan kawan-kawan.
pada kesempatan malam hari ini kami bekerja sama langsung dengan MJ Audio di bawah pimpinan Mas Wargalebun Sen Haji dengan Sen Juki Handal. Ada Mas Mukhlis yang datangnya dari kawasan Juruan Laut, dan juga dari rekan-rekan Rama Yana TV Media. Para hadirin yang kami hormati, para pendengar musik dimanapun Anda berada, inilah kami Majelis Selawat Al-Musyarraf akan mengaturkan tembang-tembang lagu pilihan, baik klasik maupun genre modern khas kami, bersama kawan-kawan dari grup Serang Muda. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat menyaksikan. Para hadirin yang kami hormati, para undangan, itulah salam sapa dari kami, ciri khas Majelis Selawat Al-Musyarraf Siraboy Pon dari kawasan Dusun Gunung Tengah, Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumedang, Madura, tentunya di bawah asuhan langsung Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Ali Wafa. Kali ini bersama kami dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, insyaallah akan dihadiri langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Malik Sanusi Siraboy Pon dari Bondowoso, Jawa Timur. Nanti akan mengisi acara demi acara di keluarga besar Bapak Waristo Adi Laksono dan juga Nyonya Khalifatur Rosida. Akan kami sajikan satu persembahan lagu tembang klasik menyambut para ajunan setuju dalam tarika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tentunya di grup Seram Muda yang diketuai langsung oleh Bapak Zahruddin dan MJ Audio Rama Iyana TV Media. Monggo sallu ala Nabi Muhammad. Masih bersama kami Majelis Pemuda Al-Musyarraf sampai saat ini tetap berdomisili di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumedang.
حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني عنت لك روح يمدى جروحي خدم ومريد بابك عالجنة موضني صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني حنت لك روحي يمدى بجروحي قدم ومريد بابك عالجنة قادني حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني أنت لك روحي يمدى جروحي قدم ومريد بابك الجنة موضيني حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني حنت لك روحي يمدى بجروحي قدم ومريد بابك عالجنة قاضيني أنت وهنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني أنت لك روحي يمدى بجروحي قدم ومريد بابك الجنة موضيني رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وأزور النبي معاكم أقب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وأزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي يا معاكم شوق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وأضاء أيناكم يا شوق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وأضاء أيناكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أهل بيت الله وزر النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أهل بيت الله وزر النبي معاكم الله عليك الله
البشير قلبي محمد ونبض في رفاقه قلبي محمد لم يصلي عليه فلم صلي عليه فهو البغيض القاسي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا رب صل عليه والطير والرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا رب صل عليه والطير والرد صلوا على النبي محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kali ini satu persembahan lagu tembang klasik mengiringi para ajudan stage, dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan bihaudhurikum. Selamat berjumpa bersama kami Majelis Sholawat Al-Musyarraf Siraboimon dari kawasan Dusun Gunung Tengah, Desa Batu Budidaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Madura. Tentunya bersama dari kawan-kawan MJ Audio dan juga Ramayana TV Media Live Streaming. Kali ini bersama juga kawan-kawan dari Surya Budoyo, Menangga Kesenian Wayang Topeng Madura. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Mas Suro Kelana yang juga senior kami dari Indah Family. Tentunya juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, para diri yang kami hormati, akan kami sajikan tembang-tembang lagu pilihan lainnya bersama Majelis Sholawat Al-Musyarraf. Monggo.
قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتقي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Bersama MG Audio Ramayana TV Media. Ya Allah paringa sapora ampun kalakoni dosa atobat sesa ungkuna pada becek kalakoana. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Masya Allah. Malai masing ketong berlain ada dan posa pona haji salat dan solawat tore lakoni sampai lupa. قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Mempoki pada jangkanya benar, mempoki bedenang alam dunia. Orang lakoni kewajiban oleh tak kasta kebudina. قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستغفي من كل داء
khairati. Satu persembahan lagu serat menjajah mengiringi para ajunan stage dan selamat bertugas kepada seluruh penerima tamu, wabil khusus kepada seluruh tantaretan grup Serang Muda yang diketuai langsung oleh Bapak Zahruddin. Di sana ada Bapak Mas Rito, Bapak Mukhlis dan juga Bapak Absori, Bapak Ramaridwan, Bapak Rosyida dan juga Bapak Kholis. Dan tidak lupa kami sebutkan ada Bapak Tulin dan kawan-kawan. Kali ini bersama kami Majelis Salawat Al-Musyarraf ada Ramayana TV Media dan juga MJ Audio. Dan selamat bergabung kepada guru-guru kami. Ada Cak Suro Gelana yang datangnya dari Kerawitan Indah Family. Ada Cak Marzuki dan juga Cak Misrama selaku Gendang Indah Family. Juga senior kami alhamdulillah sempat bergabung pada kesempatan malam hari ini. Akan kami tetap sajikan sembari menunggu kedatangan dan kehadiran Al-Mukarram Kiai Haji Malik Sanusi. Insyaallah akan mengisi acara demi acara pada kesempatan malam hari ini dengan hadirnya Al-Ustaz Alfa. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Zaidi Menegak Master of Ceremony pada kesempatan ini, yang beliau juga senior kami di kesenian. Dan motor jangkolan nyawan pamit setuju tantaretan dari Majelis Salawat Al-Bustan yang juga berlokasi di kawasan Kolpo Batang-Batang.